Molweni webahlobo, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana wey'ngane zakwethu. Iyatrenda ividiyo yabosisi ababili-ke laphana wey'ngane zakwethu aba-request-e u-Uber-ke, kanti-ke laphana wey'ngane zakwethu abanayo-ke imali yokuthi bakhokhe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Umshayeli akapholisanga maseko, uvele wabagunda imiqhino-ke emakhanda ngesikelo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi-ke basigxekile-ke le senzo wey'ngane zakwethu somshayeli ukuthi-ke abasuse iy'nwele-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinta subscribe, ucinze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha. Siyi-channel siyabo.